Prince Owusu Asiedu ewo La Paz na yankwohwe mafa afura yese o first trimester ho bosome emiense na dikan ho na kɔ first time no kɔ check scan na hwe ye da wo yemu no say ye de say ye de ne yankwohwe de ada hu nsam ne do so bi se na ye be ma afi awi akoye oba komsi komsa Prince Owusu Asiedu ene Ghana fo bi di nkomo afa ho Trotro ene baby aya be piemu ewo La Paz aha ana etwegum yi ene omanfo ewo ye nchen ha no enkomo aye ba be di ni se scan a obinyima wo mo edi twa no ema ne hu se akwada a eda ne yem se ye be ma eye oba omanfo a wo mo eti he mo ogidie ewo scan mu o me dem me ogidie wo scan mu because my sister enyim say no okotwa e hu se oba na eno boa na mane preparations towards nyama obeto e de akwa wo so it is scan there e boa pa uzo ogidie oh ye ogidie o scan mu because adia broni e betna se manufacture dia babia no eya na odwene ho ye ade no yie ansana ode ade na eden aba first na sa ne mani ni ho enti obenyem a ototo ne ma kro timeto ne ma oba ne be ma ne ma nyina eden efra beto be wo ne bia na se eye oba na fe me ma ne ma ni na no na okope ba bi de agu ansa enti we ne de omode baaye no ye hu se obewo oba wo hu complete se ye ka kiro se obewo oba e ma bibia o ye bia no o prepare ehu se we de ma ho ne ma na me to ade aden e de akosi ampa obewo no so no na eye oba nso ampa nti scan de ye gidi se brone ne de baaye no eye pa me nso mi wo gidi wo because me ma wo menyem no me ko twa scan ne bi omo kire me se me wo oba me wo date say nti ma me de mani to so say date say ne ese me wo nti na wo say me ye me bibia me ye no ntentem ne kwan so say de be ya time no nti me bi ti me ana se bibisa etimi ma me hwe so say de me papa yi kan ma me ti me de to akra ne niema ebo anso ma omu hu se bi akra no de yi ana won de yi akra bi wa be wo ne bi o de ne 9 na eba ebasa na de wo ha baba utimi ko twa scan na e kire o se akra no odaye wona yie nti ema eboa ma nurse fo ne nso so hwe kwan a ombefa so omo betumi de aboa wo sa kwan ni so unti se obi akotwa scan ama ato afa ho ese oba akoye beema so eno de mate several times ye she ni date ni kra date ni timi pa ho na se bi won so date ni enso obi on se etimi ka chen so obewo oba no so ko be ma nti eno nso de meti bebre me yetimeti na de ebe ma na basa ne se ebu ha na kola na kane na atoso ewo ne ma me ne eyem ho no eno no e ma unhu because akola wo no de se oba wo sanity ni nufu e mo boy enti ade ade be hu aye nase no na ade be hu ade no but wakane na atoso a no de ya na eye den kakra se omu behu bet ade ne de wo ka se wo ma percentage a scan betimi ama 80% say eye so me say dey 99% because me 1 out of a million am at say okotwa scan na yes obewo ba o be ma ti me so me ti ase anu obitimi ko twa scan ye be chen say onyem enso no onyem ehun sem bebre mo stories bia e fa sa de no ho ana oh mi ankasa no me share da nya sa minti sa issue no bi sa da nti no minti me nka bibi mfa ho and ebe mama kan bibi kakra ne se onyem ne de obia nkune ne nyinsen first no na ye kan bibi se nyinsen a onyem no ye kan bibi se atale so ho enti atale sa ne de ya na ne hu no eden kakra na bia ma scan no enhu de a enu ntina me ma 80% no so just because ade ne de nya de bia na ba ya ni nyina betimi ay solid 100% da eye den na implication kakra ba den ebe ba ho enti once mama 80% ne de na se eye obi so ha do e o mu se unyinsen a
kotoko bi o wa akola ni kodem but ebi mu ka se ebi a onyi sen na kwahye ne mfin intendo de ultra scan na enya de a obi hu bibia mesema gyenkyere no ye me kan maame no na scan na we twa no o twa ye se onyem na okono num no o mo se onya fibroid no wanya scan no o twa wie no itekoye nsem bebre nka ne ba no o ye kum ne ba no okono num no de gu so enu nti na ye na nsem pie obi wo so obeko twa scan ye se o ma na ye mienu ebeko piem na e baako ana wakowo na manson na echiye niema ewuwowom. Oh, me gyenkyere ne se ebia weight no of akola no enna omo ka say 2 but na ebetimi aye baako because normal weight dey wo akola no from 2.8 aye ko nti ebia na akola no ma me na odidi yie eye ne bibia yie nti extra weight abeka on nti na tendo mtimi ka say 2 no gyenkyere. Adom Trotro no aye mame a me di mate ewo Trotro no se mate etikem na se kan eye ma ogisu se away